Srednja tehnička škola Šinković Jožef je od svog nastanka, a ima tome već više od 130 godina, dvojezična škola. Nastava se održava i na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku. Naši učenici imaju obavezu da slušaju jedan strani jezik. Danas su to engleski i nemački. Od nedavno u našoj školi može se čuti i ruski i kineski jezik, zahvaljujući učenicima koji su došli iz inostranstva i odabrali baš nas da nastave svoje školovanje. 26. septembar od 2001. godine obeležava se kao Evropski dan jezika i to je bio povod da proslavimo svaki jezik koji se u našoj školi govori. I da ne zaboravimo, koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš. Hello, engem Kara Bencenek hívnak, 17 éves vagyok, a 3-2 osztályba járok, ami elektroszak. Kedvenc tantárgyam a magyar, a hobbim a foci és a rajzolás, az anyanyelvemen szerintem a legszebb szó a szeretet. Szeretet. На мой язык это переводится как «любовь». Меня зовут Дмитрий, и я иду в 3 класс средней школы на направлении электротехники. Мой любимый предмет — программирование. В свободное время я также занимаюсь программированием, всем связанным с электротехникой и компьютерами. Я живу в Сербии уже 1,5 года. Мне очень нравится здесь школа, и мне очень нравятся люди в Сербии. У меня здесь очень много друзей. После того, как я завершу школу, я хочу поступить в университет в Сербии. Мое любимое слово в русском языке — это «спасибо». Spasibo, es übersetzt auf Deutsch Danke. Hallo, ich bin Miroslav Mišković, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe in 3. Klasse und mein Hauptfach ist Elektrotechnisch. Mein Lieblingsfach ist Programmieren, mein Hobby sind Fußball zu spielen und Computer zu spielen. Ich lerne Deutsch seit 7 Jahren und mein Lieblingswort auf Deutsch ist Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, to na srpskom znači brzina. Moje ime je Sara Milosavljević, idem u 2E1 razred, smer elektrotehničar računara. Moj omiljeni predmet je srpski, volim da pišem i da recitujem i zato je moja omiljena reč poezija. Poesia. In English, this means poetry. Hi, I'm Sean Epstein. I am 15 years old. I am a freshman at high school majoring in computer science. My favorite subject is English, and my favorite word in the English language is romance. Romance， 浪漫。大家好，我叫蒋晨杰，我现在17岁，在塞尔维亚上高1。在塞尔维亚语中，我最喜欢单词是 ciao， 它有你好和再见的意思。Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ćao. Ćao. Jo naput. Ćao.